Sorotan lain di Kompas Malam, Saudara, jelang menjamu Timnas Laos di fase grup Piala AFF 2024, Timnas Indonesia menjalani latihan ringan di Stadion Sriwidari Solo, Jawa Tengah. Tim nasional Indonesia menggelar latihan jelang pertandingan melawan Laos pada Kamis malam, Saudara. Pratama Arhan dan juga kawan-kawan terlihat berlatih di bawah arahan Sintayong. Laga Timnas Indonesia melawan Laos pada fase grup B Piala AFF 2024 akan digelar di Stadion Manahan Solo pada Kamis 12 Desember, Saudara, pada pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Sementara itu, Saudara, sehari jelang kontra Timnas Indonesia, tim sepak bola Laos memilih untuk tidak mengambil jatah latihan di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Mereka mengaku kelelahan usai bertanding melawan Vietnam, lalu lanjut ke perjalanan ke Solo. Timnas Laos hanya melihat kondisi lapangan Stadion Manahan Solo yang akan digunakan untuk pertandingan dengan Timnas Indonesia di fase grup B Piala AFF 2024 pada Kamis malam pukul 8. 체력 피지컬적인 문제는 제가 준비를 한다면 보통 기본적으로 3개월을 잡습니다. 3개월을 잡아야 제가 가지고 있는 지식으로 3개월이면 90% 충분히 뛸 수 있는 체력을 저는 만들 수 있습니다. 베트남 끝나고 그 다음날 새벽 6시에 일어나서 12시간 비행기 2번 다 해서 12시간, 13시간을 타고 왔기 때문에 어제 저녁에, 그러니까 어제 아침 6시에 출발해서 저녁 9시에 호텔에 도착했어요. 15시간을 타고 왔기 때문에 아마 회복은 완벽하게는 되지 않았지만 그래도 그거는 변명일 뿐이고 우리는 내일 최선을 다해야 된다고 생각합니다. Sementara itu, Saudara, pelatih Timnas Indonesia Sintayong optimistis menghadapi Timnas Laos di penyisihan grup B Piala AFF 2024 yang akan digelar pada Kamis 12 Desember di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah. Sintayong akan mengoptimalkan para pemain. Sementara itu, mengenai pemain Doni Tripamungkas yang seharusnya bermain di posisi lini tengah, tetapi oleh Sintayong dimainkan sebagai lini belakang karena Justin Hubner belum bergabung dengan timnas. 일단 2024년 AFF 아시안컵 내용이 첫 경기인데요. 일단 미얀마 가서 첫 경기 때 우리 선수들이 잘해서 1대0으로 이기고 돌아오면서 상당히 지금 피로가 누적되어 있는데, 그래도 내일 우리가 라오스랑 경기에서 좀 더 잘할 수 있는 거고, 오늘 훈련 한 번밖에 못하지만 좀 보완해서 좀 경기할 수 있도록 만들도록 하겠습니다. 우리 언론이나 모든 분들이 잘 아시겠지만 우리가 첫 경기에 우리 팀 선수들이 평균 연령이 20세도 안 됐던 어린 선수들이니까 좀 응원을 많이 해주셔가지고 선수들이 더 기량이 발전할 수 있도록 응원 많이 해주시기